Pemirsa, Pekantenan Pesisir Kuta Kedadosang genah tertujuan wisata ring Bali. Manutin seselah tim Bali TV, genah irika sampun kecemerin lelu kiriman sanai akehan merupa taru ring selantang Pesisir Kuta. Manutin seselah tim liputan Bali TV, kewentenan lelu kiriman ring Pesisir Kuta saya nincap, akehan merupa taru sanai ngawinang Pekantenan Pesisir Kuta Cemer. Kuta sampun ketah pindah ke genah tertujuan wisata favorit sane ngawinang nenten pacika sidelantur nyuguhang Pekantenan sane asri turesik. Kepanggih wisatawan memargi ringdur lelu pikobat inucap sampun ketah kepanggihin nyabran warse. Pangupaya antuk ngeresikang lelu kiriman sampun kedap dabin melarapan antuk nganggen alat berat. Duaning genah irike kecemerin akeh lelu nanging pengrahu wisatawan ke Pesisir Kuta kantun ageng. Akeh wisatawan ngelaksanayang makudang pemargi sekadi ngelangi majemuh mewah surfing. Eka Yana, Bali TV.